Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cesar. Manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita ken ayat. Narigat gayam ti mapilpilit nga ayat. Ako nada. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Cesar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Abuaya! Nagrigat na yat ti mapay ka na yat. Iti mamit mo ang daras! Ay. Nyakauntan pare. Panasim Di ka agsangit itinapigsa. Nakababay. Kaya ko lang ay papasti sakit tinagam ko. Kung naman lang sino na? Iti tapadak matlain na gumatgatang iti perkilo apagas. Dito pa'y langit. Nene. Apa yan pare? Esos, mangiruruman kamtan iti pada matao. Mapistilakat ko maa! Ay. Si kamot. Agdiro kalangan iti sa balay. Nagado di ka babay. Wapang mo dit. Di ko na, tatang. Sana ya? Ketuan mait Cesar. Agam ka na yun kang agpartag. Abay ngay. Tasanda ka kaya't nang iti babaya pagtuyusan. Ay na Cesar. No saan da ka akayat? Alangan nga ipilit mo ti bagay. No ngay. Bilitak, tatang. Uray pilitem. No talaga asaan da ka akayat? Awan maaramidam. Bumiro ka lang nga diti sa bali dita. Asino nga tatang? Gusta ka matin nga ibalasang ko. Kaano ka nga ya makiasawa? Ha? Kasano ko ang makiasawa, tata? Kat awan matbaro ang mangayat kanyak. Ha? Ay, iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y tinagaram kan ka? Kasladyak mamati, Berta. Pudno ti ibagbagak, tata Tonyo. Apay ka di? Wingayam. Awan ka di ti anak yu, abaro? Ha? Amangan no kayat nak. Seryoso kayo ngamin, tata. Angam kun aklang dayjay. Tapno umisam kayo Naangaw ka gayam, Berta, balasang ko. Kanya ti bagayo ay tatang. Nakita mo ni Berta nga anak ni Ana di takabangibang apuraw. Nakita ko na. May sa nurse nagtrabaho iji Manila. Di kotse. Kayat mo day jay anak ka. Tatang. Ana, anya iti panagkunam. Talaga nga nga awan pa'y kaayan-ayat ni Berta nga anak mo? Awam mo ti amok kabsat tunyaw. Kan may sa. Ibaga na kumamatlaang ano anta. Sigurado ka? Kinapudno na madandanagan akmutan tanay. Bumakutin abalasang. Iso ako nakamangkitan iti pakiasawaan na di namot kayat. Kasta ka de? Agam apay adamdamagam kabsat tunyaw. Kabsat Ana. Anya nga tanong, pagasawain tada Cesar kan Berta nga anak ta. Ay kaawan dakes na kabsat tunyaw. Kayat ko Ay, kasarita man nga ron ni Berta nga anak mo. No kayat na ni Cesar nga anak ko. Ket no kayat na, nakasagana nga gastos
para iti kalaysada. Kamo dyanan na, maidistino ak matlaangan iti kaasitgan nga ospital dito'y lugar tayo, nanang. Ay, kasta aya. Nasayaat nga ron. Ay, anak ko, awan ka di pa iti kaayan-ayat mo. Ha? Jak masango day taabanag, nanang. Makumi ko makiti trabaho. Apay nga min, aya. Madanagan ak nga ron. Kan ka, tanay, manutawin mo nga maawampay nobyom. Da kayo ngat, nanang. Kasano nga'y no awanak taon. Ha? Di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Adayo pa'y mapasamak dayta. Kan may sa, awan planok makiasawa. Sakit lang iti ulo ti itdan dayta. Anya? Idi pa'y lako maanak ayan-ayatak. Ano kayat ko? Amom, anak ko. Adda ka no ngamin na isang sangayan arik na tay anak ni Tonyo kan ka. Anya? Ni Cesar, ti kayat ko asawaan. Panagkunak, awan dakes na anak ko. Nagagatmat ni Cesar. Kan awan record ti pamilyada. Plano da nga raw ti umay dito'y balay. Kat, no syakti si ka. Sumbata ka ti panagayat na. Tapno maadaan kamutan iti anak. Ay, jak kayat, nanang. Jak kayat ti makiasawa. Kasla naragsak ti panagrup-rupam ita pare si Sar. Un mo ta pare. Narigat mat No day talagsan sanungon ter aramiday. Adamot sa bali di ta babae. Ti adal. Ada trabaho na. Ken napintas. Talaga? Ket asino ngay pare? Adda ka din sa bali anak karik na amon iti na isang sangayan ngayat? Adda pare. Ni Berta. Anya? Ket no inauna ngem si ka iti 2 taon. Wala ang matatawin. Kan may isa. It doesn't matter ka nung aron. Sa bagay pare. Gusto ka. Ket kaano nga iti ipapantay ujay balay da Berta? Inton rabi pare. Barang no iso ti kagasat ko. Ay no, sapay lang kumataaklunan na ti panagayat ko. Numadanagan ni Berta nga amangan numabakatan abalasang. Sigurado, kayatan nakadayjay. Isu alala ingam, paray. Ading, ay manang Berta, kunak kuma. Anya ayat bagam, lari. Kuang amin, ni pare Cesar. Di na ka no maiturod nga ibagakan ka. Ti ayat na iti sangon-sangon. Isu asya kon ti mangibagakan ka, manang. Panawan lakman dito'y lari. Adupay ti aramidak. Kalpasan na, maturog akton, tanabambanuga. Ay ayatan nakakano ni pare Cesar, manang Berta. Anyamat ti makunam ngay. Ta ibagak adagos kan kuana. Ayan day ta Cesar aya. Adda di ta asidegla ang tirwangan, manang. Anya? Dengdenggan na ti ibagbagakan ka. Tapno mamati akan ka. Ibagam, ta iso ti umay ditoy. Pudno ka dit imbaga kanyak ni Larry, Cesar? Wah. Pudno, Berta. Ayatan ka. Apay nga rin nga umisam ka. Day timat makunakan ka, Saan ka nga ay ayatan? Kan iti uray ka ano man, awan day ta iti bukabularyok, Iso nga agawid kan, kat di kan agsubsubli ditoy. Anya? Ulitak, awan iti panunot ko ti makiasawa. Naawatam? Amangan no kung kuna na lang matkan kadayta, Cesar. Gam kinapudno na at damit pa naggusto na kan ka. Tsaka mo tata. Anyang interamidik. Ipakita nga interesado ka kan kuana Di ka mamingga. Aging asong batan nati idataton mo nga ayat. Kaya't nakto nga tatatang.
Awan kas iti padasem, Cesar. Kasano ama makayat na ka? No maupay ka matadagaws. Kasano ngay daytoyan, Ana? San sa matakayat ni Berta nga anak mo ni Cesar nga anak ko? Anya nga iti aramiden ta? Ay na, siya kunti mangibagbaga. Kabsat tunyo. Mangyag kayon itinuangken baboy apartyen tayo dito'y balay. Iti kasta, mapilitan ni Berta ang makiasawa iti anak mo. Kabsat tunyo. Ay, koreksyon. Abalayan. Kunam kanyak nga ruden Taday tanto matlat iturong na. Ay, kawin abalayan tunyo. Sige. Naisaganak ti may sa anwang. Ken upat ababoy ama partay. Inton sumarunong aldaw. Anya ka di dayto nga aramidan nyo dito balay mi, Cesar? Magparty kami diti may sa anwang ken baboy diti balayo, Berta. Taapay, Cesar, ha? Apay nga aramidam ti kasta. Kasi tinakunakon ken ka. Ay-ayatan ka, Berta. Umuna lang dayto. Ket kisumaganat. Agkalay sa tanton. Agasawa tanton. Anya? Saan ang mabalin? Tsak kaya? Saan ka nga ay ayatan? Maayat nagtumot lang. Ha? Makaamu ka! Umayak mampay ag lumang dito balayo, Merna. Ha? Ni, apay, Berta. Mabwisit ak ija balay. Agasam, nangyagdakit din itinuang kan baboy ija balay mi. Ay, makapasuron. No kasta, matulagan ti panagkalay sayo ka ni Cesar? Ay, saan? Jack ipalubos ang mapasamak ti kasta. Jack kayat ti makiasawa. Ni, no kasta nga rod, di ka aglamang sangwom ida. Anya? Isong agsubli ka matlaang iji balayo. Ay, Berta, makibagay ka kadakwada. No saan mo akayat di makikalay sa? Di ilawlawag mo kadakwada. Naggapgapwam, Berta. Pinartidan dyan nuang kan baboy. May katag sasango tayo amangan kada Cesar. Nanang, di yung lakat linapdan idan. Ay na, kasano alapdak ida kaawang kamait. Nunap na panam ngamin Damuda kang kayat mo ni Cesar. Nagnervyos ka la siguro, kunada. Anya? Naparten tinuang kan baboy. Isu nga umanugot ka na mag-asawa kan ni Cesar. Nga anak ni Abalayan Tonyo. Anya? Abalayan pa'y gaya man ti awag mo kan ni Tata Tonyo? Ay na, umanugot ka kay din na mag-asawa kan ni Cesar. Dinak ibabaeng, Berta. Sige, di kay agdanag, nanang. Tumulong ak madlangan ngagluto iti paborito dagiti tattao a putahe. Una yan ti kastoy. Pare, kita mo. Ni Berta pa yun amis mo ti agay warwaras iti makan. Para ka digiti tattao nga imay ti mabunaw. Banag nga rod apakaragsak unay, pare. Yes! Ay na. May salaang ti kayat asawunday ta, pare. Ay ayatan na kamot ni Berta. Aper, pare! Agyaman na ka, pare. Kamaudyanan na, pare. Mga sawa kamatlangan. Congrats, pare. Agyaman na, pare, ha? Pare, Oh. si kanto ti ag best man, wen. Sure, pare. Basta si ka. Berta, di mo ka di madlaw? Si kati katawan dagiti dadduma akakadwata yun. Amok merda. Iday pa'y akan kantsawan dagiti dadduma nga imay ti mabuno iti day ti aparte. Agin pupungtot ka kano. Adi mo kaya di makiasawa ka ni Cesar. Ngam ita, alisto ka mat kano gayam at tumulong nga agluto. Kan agiwaras iti makan kadagiti timmabuno. Siyempre mo't meron na. No kasta, kayat mo mutlaang ni Cesar?
Sika talaga, Berta. Pakipot ka. Ada akong Berta. Imaya. Tapno agtutulagan na gitinaganak ta. May papaniti pa nagkalay sa ta iti mabiit. Nasaya at mat taimay ka, Cesar. Agsipod ta magagaran akong agsimpata. Kas itinakon-akon. Saan ka nga ay ayaten? Berta, kasano nga'y tinuang kan baboy ang naparte dito'y balay? No di ka umanugot ang makikalay sa kan ni Cesar. Ay, di mo kunain asinsinan tinapasamak. No di ka makiasawa kan ni Cesar, kapilitan na pabayadan da kanyak dagijay. Berta, umanugot ka na. Ay, ayatan ka unay. No may papan itinaibaga ni Nanang, awan parikot. Kabailak abayadan ti amin ang nagastos yo, Cesar. Iso adidak mapilit. Anya? Adto ti kwarta. Ni? Yawat ko kan ka, Cesar. Ha? Awan mo't siguron ti makunayo. Dayta. Nabayada kon ti amin agastos yo. Impagarap ko lakid din na masawak ni Berta. Saan maggayam tatang? Nagsakit nga awatan tigasat ko. Ay, awan maaramidan tayo. No talaga, asaan na ka ayaten ni Berta? Jaksa na gayat. Awan tumot lang, di mangkayat kanyak. Di ka maawanan iti namnama. Ubing ka pa yan, ako. Makasarak kan tumutla, iti talaga aparakan ka. Na kayong tumagamin. Kunayo apilitin nak ngayatin nak ni Berta. Kanya nga ita. Talaga maamiris ko. Asan gaya man asayate kasjay. Ala, bayakon. Lipata ko ni Berta tatang. Una, sana rumpeng agladladingit kalatan iti agnanayaw. Cesar. Jak impagarop nga anak mo gayam ni Philip. Timay sa kadagiti pang night duty a nurse iti ospital. Iso timay katlo nga anak mi iti day di asawa, Berta. Dagiti matdua nga inauna akakabsat na agtrab-trabaho da ni abroad. Naimbag ka pa, Cesar. Adanak mo. Ngam siya awan. Gaputa nagbakbaketak abalasang. Berta. Malagip ko dagiti imbagbagakkan ka iti. Itata nagkita ta. Amok anasakitan terignam iti. Gapo ka dagiti imbagbagak. Iso nga alaak dahito agundaway nga agkid daw iti pamakawan mo. Iti kasta. Agtal namot ti panunot ko. Awanan day jay, Berta. Napalabas Kenjak ugali tagi duldulin iti sakit tinagam iti padak a tao. Isungawan ti pagdanagam, Berta. Ay na, agyamanak nga rud unay no kasta, Cesar. Agyamanak unay. Manipod idin, saan meten ang nakiasawa ni Berta? Gapo tamabuteng dagiti lalaki nga agaram ken kuana. Ket siya, naddaanak iti asawa ken tallo nga anak. Alakastan, ket agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Cesar. Agyaman kami pagayam Cesar iti daytoy apakasaritaam. Talaga akasta ni ayat. No saan nga isu ti kagasat mo, uray pilitem, saan mo amatagikwa. Mapaay ka man itinagan ni ayat, di ka maawanan iti namnaman. Tadumteng to ti talaga aparakan ka, iti umno apanawen.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cesar, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Teresa, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a single mom, iso akanayon dak nga ichismis dito'y lugar mi. Idi na amok ni Eric, na addaanak manan iti baro anam nama, nga addan tumet ti lalaki amang itakder kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Teresa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Teresa, simangpet ka din ni Manang mga armida. Saan pa'y matatang? Ang mga nun nag-overtime damanin Di apo ko ngay, nakaturog ka din. Wan tatang, nakaturugan. Kan nakaluto akmatan. Mangan kayon. Ang mga numabisin kayon. Sapay nadagsan ti trabaho yung ijay talon. Katsi ka ngay. Urayak ni Manang tatang. Kan picturak pa'y dagito'y online selling ko abadbado kas kada pagpapintas. Ay na, talaga naglaing ka nga negosyo, anak. Una tatang, itikas na. Maragpat ko mati arapaap ko ang maaddaan iti negosyo. Ala, umunak nga rudan amangan. Ay na, mabisina kun kahit. Sige tatang, umuna kayo laktan. Teresa, busy ka ita? Manang, ado ngaming tinagatang alako. Ay, nasayat na rin no kasta. Manang, mabalin ka di asikapay lang ti mga awir iti anak ko. Innakla i-drop dagito'y order na. Saan na bali? Agsubli ak adagos. Ay, katwan Agyaman ak manang. Ang mga numasapol mo titulong ko. Ay, manang. Tulungan nakman amang ipak ka dagito'y order da. Ana, isurunak nga rod iti aramida, Teresa. Ay, na-drop ko matlang dagiti order da. Kan naalak matanda ito baro nga ilako. Nadagsan. Ano saklatan? Ay, anya nga ilarod kat awan mat katumak. Basta nadagsan taawit mo miss. Tulungan kan. Siya kung timang bagkat. Ay, saanan? Kabailak. Kan, saan ka matngam amo? Siya gayam ni Eric. Itay ka pa'y akit kita Kat nadlaw ko amarigatan ka. Iso nga'y nasitgan ka. Saanan? Kabailak. Sige, no saan mo nga itaday ta, surutan kalat ta. Iti aga po. Yag mo nga minan siya kung timang bagkat. Sige, bagkatam nga rudan. Pangipanang. Siyempre, hindi balay mi. Apay akas ta titono ti boses mo. Agong ungot ka kadi, miss? Teresa, tinagan ko. Agawaam kit di. Kaya't nakatulungan. Saan ka di? Itay tapay amagmang na. Saan ta kading aglugan? Saanan? Adayaw ka di pa'y tibalayo? Apay, di mon kabaila na bagkatin dagita? Kunaktumat namin kan ka asyaklatan. Sikam, kabalak pa'y. Hay, dito'y kalaang. Ibabam dagita na ako.
amangan numakita da kadagiti chismo sa akaruba mi. Anyan tukit di man ti aramidan da at chismis may papan kanyak. Maan ano kuma? Intakit din. Di mo ngamin iday kaskaso Ay na, di mo amo ti ugali da. Tong paag to pa ida. Anya? Ti kunam, saan ko akabaalan? Ay, inta nga rudan. Ngam ni, agawid ka matladagos ha. Amangan numakita na kanitatang, wano ni manang ko. Apay, saan da ka di pa apagkapian? Awan mo tikas na tulagan ta. At titikapin, Eric. Agyaman na, Teresa. Teresa, umay ka man pa'y ditoy. At dala na patag nga ibaga. Wan manang. Eric, dito ka pa yan. Wan, okay laang. Apay ka di manang. Asino manan tainyawid mo? Ni Eric. Tinulungan naklang anang bagkat kadagiti lako. Mom, ading ko. Amangan matnodah kas ti panggap na kan ka. Saan mat siguro manang? Amo na ka din, a single mom ka? Ni, apay ko mga ibaga, kat saan mat nga aram kanya. Lokas ta, namnamaam nga agaram kan ka? Ay namanang, saan akasta ti kayat ko asawan? Di kay ka di madanagan. Saan ako nga ubing, amo kuntar aramida. Aganad ka. Amangan numailawan ka manan. Si kamot laang ti marigatan no kaskasano. Good morning, tatang. Ni manang Armida? At ka no duty na ita. Isuan na sa paarimwar. Kasta ka di. Apay ka de, Teresa. Wako matatang. Ipaaw-awir ko pa ilang ni baby. Tada na patig apapanak ita. Sa akong ti mga wawer iti apo ko. Kabalak pa'y man. Sigurado kayo, tatang? Anak ko. Sige, tatang. Agyaman na ka. Aday jay silad mi ni baby. Nakaturog pa'y. Agawid ka di adagos? Tatang. Inakla idrap dagiti orders. Mingka nga ruday. Sa akong ti makamo iti apo ko. Awan pagdanagam. Ala, saya atom kit iti trabaho. Iti kasta, makaurnong ka para iti anak mo. Agyaman nakta nakaumay ka, Teresa. Siyempre, apay kit tinasaan. Manganta pa'y nga rod. Ibusan tati in order ko amakan. Anyang aminan tay ko na mga ibagam kanya. Teresa. Anya? Mabalin ka diti agaram kan ka. Panagkunag. Na love at first sight kan ka. Sika talaga. Ay na, saan ang mabalin nga agaram ka kanyak? Gapot na may saak a single mom, Eric. Katanya ko no single mom ka. Ay ayatan kalata, Teresa. Di nakman angawan akasta. Alakit din, mangantan. Saan ka nga ang angawan? Punot ibagbagakan ka. Ay, sige man lang. Agyaman na, Teresa. Ni, kunak man no'y jemol ti papananta. Apay a hotel mat tinangyag am kanyak. Adala ang napatag nga alaag. Mala, umunagtan. Amangan nadakas ti panggap ni Eric kanyak. Sabay, man-mano ti tao dito eh. Ure ang pukawak. Sandak amangag. Ay, jakla ko man imanugot iti kayat na. Teresa? Eric, kayat kon ti agawid. Saan na mabalin? Umunagtan ko nak. Ipatanlag, pangasim, pagawidan na kon. Umunag ka? Wano kayat mo apatayin ka? Eric, pangasim, kasya na. Adanak ko ang mangururay kanya. No kayat mo pa iti agbiag. Surutam ti ibagak. Umunagtan. Di nakpagpungtutan. Eric, pangasim, pagawidan na kon. Agtal na ka.
Naglibas ka gayam, ah. Anay ko! Di na kabilan pangasin. Uray agpukaw ka. Awan ti makangutong ka. Isu ang maaramid ko amin akayat ko. Uto-uto ka matgaya, Teresa. Ipatanag! Apay day tapan yung ngay mo. Di mo kunaan nga din kargam dita pagpaturog. Nalaing ka, Teresa. Ngam uto-uto ka matgayam. Saan, Eric? Pangasim! Ibutan niya! Adag tuk-tuk-tuk. Diyos ko. Kanya na ito yan naaramitan. Ma'am! Umayan! Ma'am, iyag ko kumada ito'y tuwalya kan sabon nga usaran niyo. Sir, napanantay ka duwag dito eh. Nasapa mat arimwar, ma'am. Kan kaslag dardaras. Anya? Sige nga rod, ma'am. Taada pa'y aramidak. Diyos ko. Apay ngamin na nagtalaga ka na ako si Tidaychay nga Eric. Apay ngamin. Apay nga itakala ang Teresa. Kan, apay akas ta tilangam. Anyat na pasamakan ka. Nakisinarak ka kadikan ni Eric. Manang Armida, pagkawanin da ko. Anyat kayat mo asawan. Linoko na ni Eric. Day, tandya ibagbagakan ka. Ay na, Teresa. Kaanon to ayang agnakam ka. Urayam ka di pa'y nga dadakas ang mapasamakan ka. Saan mo nga ung tantakamsat mo, Armida? Tulungam kit de. Kasanumat nga mintatang. Di na dengganti sao. Kita ang tinapasamak ita, ah? Uray siyak. Nairamanak iti kalukwam. Imbes nga agjutyak ita. Awanin ah. Tanapuyatak anang awir iti anak mo. Ipabirok tayo day tanga, Eric. Sa dino nga iti pangbirukan tayo, tatang. Sigurado, saan manan nga amon ni Teresa ti ayan na. Manang, tatang, bayan yun. Diyak kaya't adumakal pa dito nga isyo. Anya? Saan ang mabalin? Naskan nga agbayad day tanga Eric iti inaramid na kan ka. Saanan manang, diyak kaya't tigulo. Teresa, masikog ka kadi. Manang. Oh, adto'y ti kwarta nga aramatan. Ingka agpa-check up. Saanan manang? Alaam kit din. Iti kasta, magatang mo dagiti vitamins akasapulam. Nupod numan ang masikog ka. Agyaman na manang. Ala, agsagana kan. Siya kun ti makaamo ang mga awir iti anak mo. Awan gayam, kasanon dagiti order kan ka. Saan mo ka di nga i-drop? I-drop ko manang. Iso pa'y ang maurnong apagatang ko iti lako. Naibus gaya man ti diaper kan gatas ni baby. Gumatang kan tulangan. Oh, ato iti kwarta. Saanan manang? Adamot basit urnong ko. Kandakal matiintad mo kanya kitay. Alaam kit din. Idulin mo dahil ta kwarta na urnong mo. Manipod iti online selling. Tapno adda pagpuunam. Say-saya atom ti agtrabaho. Tapno makaurnong ka. Uwan manang. Kan pang nga asim ah.
di ka kuman agpaloko. Denggem kumamat dagiti balakat ko kan ka. Ngamin, jak kayat ama isagmak kamanen. Ado tila kum itaan. Dakkel matan ti ornong mo. Wan manang, iti saan ngagpayag? Makaipatakder akon iti sari-sari store. Kan beauty shop ko dito ayan tayo. Nasayaat mo't no kasta. At dala kong apagpapintas, bado, make-up, kan kitchenwares. Manayunan pa'y dagita, manang. O sige, tulungan ka iti panaglakom. Ibagak ka dagiti katrabahwak nga ado tilakom apagpapintas. Ngamin, iso ti birbirokan da. Ay, wan man nga rod, manang. Tapno maibos adagos. Dagos! Oh, tatang, ado matimot yung anak natin. Uy, mulak da kita. Saan na masapul ang gumatang tayo itinatang? Wen tatang. Teresa, anya nga ta, no inayon mo nga online selling dagiti mulan ni tatang anatang. Ayun, anya. Wen iti kasta, mabibiit amalako. O sige, tatang. Iyag yung dagita natang, tapitsura. Kalpasan na, ipost ko iti Facebook. Tapno saanin ang masapo la magmag na kayo amang isursor. Ay, wen man nga raw, anak ko. Ala, agtitinulong tayo, tatang. Ading ko. Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Eric Kanyak. Impas ngay ko nga ro ti may kadwa nga anak ko. Ket dama ng armida ken tatang titimulong kanya. Dakkel pagyamanak, tauray numalasak ken ayat, swerte akmet iti pamilya. Nakiasawa maten ni manang armida, iso ani tatang ti katulungak ang mga awir kadagiti anak ko, tunggal addaak iti shop ko. Alakastan, katagyamanak iting kapanangin drama ito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Teresa. Agyamanak iti da ito'y pakasaritaam pagayam Teresa. Ala, awan sa bali ang maibagak, no diti panangipamaysam iti imatang mo kadagiti anak mo. Kastamatan iti panggedam. Liklikang pailaeng ti makiayan-ayat. Tapno maipamaysam ti pamateg, ken imatang mo kadagiti anak mo nang runa ket babasit dapay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Teresa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiyag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Michael Lugitan, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Amila, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan Amila. Naggapuak iti nakurapay a pamilya. Isu asaan nagpailangan nakaturpos iti panagadal ko, ket nakiasawa akon. Ididamo na anos ni Vince. Di nakpulos dinangran.
Aging nga naadaan kami iti maysa nga anak. Nagdesisyon kami nga umakar iti pagdagan. Imakar kami nga rod iti lugar da Vince. Iti kasta, saan ton amarigatan ti anak mi inton agiskwela. Ngem iti dayta aya akar mi, ditametten anang rugi ti panagsagabak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Mila dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Si Mang Petakon! Lokatan diri daw! Umayan! Apay nga awan ni Ara. Ayan na. Naturugan lakay. Kasta ka di. Ala, umunag kan, tamangan kamatan. Nanganak itayan. Inton malpas ka, maturog kamatan, taaglabaak tay. Lakay, nakaluto akon. Ayabam ni Ara, tamangan tayon. Kanya ti masida. Ay, katay paboritong alakay, sinigang at tilapia. Nagimasan, bakit? Ala, agtugaw kayon dita, tamangan tayon. Diyak kaya timangan, mami. Ni, apay ngay anak? Nabsugak pay. Mangan ka uray basit. Narigat no di ka mangan. Tamangan no agsakit ka. Sige, takarga akta platom iti kanan, ha? Awan gayang bakit? Nasaysaya at samot no ijay lugar min ti pagnaidan tayo. Iti kasta, as-asidag ton ti pagadalan. Sana marigatan ni Ara. Ay, katno day tatinamnamaam anasaya at apay kitin asaan lakay. No kasta, umanugot ka, bakit? Una, no lakit di tapagimbagan ti anak ka. Ada kayo maggayaman, Manong Vince. Iso ka din ito ni Ara? Wen, Ket, kumusta kayo matan dito, aling ko? Nasaya at Manong. Manong, naibus gaya man ti bagas. Ada ka di kwartayo dita? Ada. Ay nalakay, ikam kitin. Ala, umunag kayo pa'y Manong. Apay, dapanan ni Manong Mark. Apay, asa namang ted iti igatang nyo iti bagas? Awan ka di trabaho na? Diyak amu Manong. Agungat mat no dumawat akiti kwarta. Ay, una yan. Mila! Lukatap niya rin daw! Darasam! Ara anak, si Mang Putin ni Antim Akim. Mapan ka pala iti silat tayo ha, talo katak tiridaw. Wen, mami. Awag ka dito mga Mila! Umayan! Payag mo kit din alukatan tirid! Kim, impatan mo! Di nakpungutan! Una yan! Adakon! Mila! Kita kipulpul ka ni Manong ko. Makaraman ka kanyag na gipulong ka. Lag-lagi pa man. Kukwami dahi ito abalay! Good morning, Daddy! Nagsapa na kariing tanak ko Agtrabaho ka ita, Daddy? Wen, taparamat lang iti masakbayan tayo. No kasta? Dua kami lamanan ka ni Mami diti balay? At damot daan tim Akim, kan uncle mo Mark akadwayo. Nakariing kayo matgaya man. Nakaluto akon. Ala, umay kayon tamangan tayon. Mangan tayo nga roden. Tamasapa ak man na sumbrak iti trabaho kita. Awan gaya bakit? Ag-overtime kami inton rabi ha? Iso amarabiyana ka sumangpet. Mila! Mila! Nakaluto ka din iti makan. Manong? Tikunak. Nakaluto kan? Mabisina kaon. Kasangsangpet ko ngamin Manong. Taintulod ko ni Ara iti pagadalan. Kunakit di ano nagluto ni Kim. Di naksungbata nakasta. Mila! Manong, sige.
Agluto ak nga rutan. Kasta! Apay adi ng ranak ni Manong Mark. Nagsakit ti pingping ko asin ni Pagna. Agluto ako na ang mga nudang ranak manan. Nabanukak. Iturok ko man pa'y biit. Kasukunok ni Ara Inton man. Mila! Handa ka ka didita? Mila! Sino tinang ibaga maturog ka, ha? Dahil talamat maturog ter aramidam? Saan ko na sumsumbatan? Ang mga numakapungtot tumanan. Kat ipumot nakmanan. Sa kay awan ni Vince. Di ka ka di rumor dita, ha? Rumor ka dita na! Mabalin ka di nga aginan na akbiit? Itay ka pa'y anak kaigdad ita. Rumor ka kit din, talaba ang dagiti badok. Di mo kayak ti madangran. Anya? Mila, agtimpla ka man iti Diyos. Agbuy-buyak iti TV. Pasensya kan Kim. Ado nga minter aramida. Mabalin ka di asikalatan ti agtimpla iti inuman. Nagadulakit din ni imbaga. Di mo kayak ti agtimpla iti Diyos, ha? Sige. Inak marot agtimpla. Darasam! Nabanog ako. Nga masapo lang malpas ko to'y lablabak. Manang Mila! Umaykan, tamangan tayon! Bakit? Kumaykan. Itataad da ni Vince, awagan nak itimana. Inton awan ni Vince, pagbalinin nak ababa unay. Mangmangag na kami ka di, bakit? Umuna kayo latan lakay. Mga anak to inton malpas ko to'y lablabaak. Sigurado ka? Wen, sige, umuna kayo latan. Oray kayat ko tagi pulang. Jakmat maaramin. Amangan no saan ang mamati ni Vince. Kat siyak ti madaksan. Mami, apay nga pimpinok kayo kan ni Auntie Kim itay? Ay, kwa? Drama lang day chay, anak ko. Oh, kumusta nga iti panagadal mo? First honorak, Mami. Katda kayo kan ni Daddy ti mangisap iti medal ko. Wow! Naglaing matan to'y anak ko. O sige, ibagam to kin ni Daddy inton sumangpat. Wan? Ay, ang mga no ni Daddy dayta. Mabiit lang nga, tain naklukatan kiri daw. Lakay, ada kagaya man. Ala, umunag kan. Daddy, ada surprise ko kan ka. Oh, anya day ta anak ko. First honorak manen. Katda kayon to ka ni Mami ti mangisap iti medal ko. Wow! Naglaing talaga to yung anak mi. Uncle Mark, Auntie Kim, umatindar kayon to iti graduation ko, ha? Adda ti trabaho. Sa anak ang makaumay. Ay, kasta ka di. Si Kangay, Auntie. Ada medal ko. Siya ti first honor. Awan bibiyang ko no first honor ka. Favorite na kalaon yung maestrayo. Ha? Ni, saan mat Auntie? Ala, bayaan mo na nako. Mangan kakit din. Sa nabali, tada kami mo't kinidatim. Ay, makapawan ganas kayo ang mga. Dita kayo malangan. Ay, una yan. Anya dito yung nga inlutong, Mila. Ay, kasla ka ng tibaboy. Sa anak ko namangan. Ay, una yan tikas to eh. Apay akas ta tilangan, bakit? Nagsangsangit ka ka di? Lakay. Diyak kayatan tagtali na dito eh. Taapay. Duatawan ang nag-ano sa tunggalawan ka. Pagbalinin da ka, babaon ang dagiti kakapsat mo. Siyak taglaba, agluto.
Ultimo ang templay ti kapita, aramid. Ngam awan ko matian yaman na kanyak dagita. Ngam tang randak mat ngamin. Ano yan? Kasanwa na arami dagiti kakabsat ko dahi takin ka. Kat mayat pa tilangan-langan yun nuaddaak. Nuadda ka. Wan, nasaya at titrato da kanyak. Ngam naawan ka, tang randak. Kastagayang. Masapol ang makasaritak dagiti kakabsat ko. Saan arumbang ti inaramid dakan ka? Saan ang lakay? Tamang ano tang randak tumanan naawan ka. Basta ti kayat ko, pumanaw tayon dito. Sana mabalin. Timulongak iti pan nakaipatakder daytoy abalay. Iso nga at dakarbangak iti daytoy abalay. Manong, mabalin ka di makasarita ka? Maipapan iti anya, Vince. Pudno ka di adang-dangran nyo ti asawak, tunggal awanak. Ha? Sumungbat ka, Manong! Lakay! Gusto da itan. Gusto na. Apay, nagipulong ti asawa? Katno da lalaki na. Kastala ang ti bagbagan. Tadi na kayat ang maduktalam ti mading aramid na. Ano niya? Anya ka din day tangay bagbag ang Manong Mark. Di ka aglibak, Mila. Ta nakita kayo iti lalakim. Kabayatan ti panagtrabaho ni Vince. Lukwad na gayam! Vince, sana pud na timbaga ti kapsat mo. Apay, adda pa manaknak yung adalalaki. Kun kuna naladay jay, tapno agapata. Siyak ti padyam, ta siyak ti asawam. Kaya't mo asawan! Ni Manong Mark ti agululbod! Ay, patanak, Vince. Patanak. No kastilat na ti mapaspasamag. Nasaysaya at sinatalangan. Ulbod ang iti kakabsat mo. Lakay, narabyan ka. Nakainom ka. Manon nga aldaw asaan ka nagtrabaho. Ay, pasensya ka no anyaman tinaisawang ko iti kalman. Mila, asino ti lalaki? Vince. Ibagam kanyak ti pudno. Vince, awan ti lalaki. Mamati ka kumakanyak. Pulos adyak maaramid dayta. Anay ko. Apay nagkabil ka. Nayunak pa idayta. No di mo ibaga kanyak no asino ti lalakim! Pagsagana ka anak ko. Pumanaw tan dito yung balay. Kasunod ni Daddy, Mami. Iba, tita? Ubing ka pa'y anak ko. Di mo pa'y maawatan dagiti mapaspasan. Anya ti kayat asawan da ito, Mila? Pumanaw kamin iti anak ko. Takan ayon nakmat adangran. Kanjak ipalubos adumteng ti aldaw. Aday dati pakatayak. Nasaktanak iti inaramid ti pamilya ni Vince kanyak. Kastamat rin ti kanayon apanang dangdangrang kanyak ti asawa. Uray man ay ayatak ni Vince, saan aday ti rason tapno agtalinaid kami pailang iti anak ko, iti sidong na. Jak kayat amatroma ti anak mi. Pimanaw kami nga ron iti balayda, ket impagarup ko no makapagpanunot ni Vince, ket surutan da kami, tapno agkiddaw iti pamakawan. Ngempulos, adi na kam sinurot ti asawa. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Mila. Pagayam Mila, nasakit daytoy napasamang iti pamilyam. Tanamati adagos ti asawam iti impulong ti kabsat na, apanang dadael ken ka, adi na pa'y pinanagnakan nupod mo. Angamala, sapay kumata dumteng to ti aldaw amalawlawagan ti panunot ni Vince, ket agsubli kada kayo a pamilyana.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Amila iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kaniti musika ni Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.